Ranga lungu len ko langa mai. E fungele e keisi. Ole pilio se menga ke ele isang fam singonga. Ele o ianga fam singonga male. Ole woso pili le mea ele o sanga fam singonga. Ah. Makoni fam singonga le fam singonga fo le ba lo ia o le ma le ko. A ele se fam singonga ali mongi male. O fea la langi ngei i se mangaku fa ka wa so se si lava ma fa pe we fa singonga a leo ma ko ngo le a pili limong e la le pure ma kwa le ai ma se me la langi nge e so ye se anga va o se ma fa o ska ka ola i se me fa ka fa pe ye le la ele ngakala inga ke enga me ye luang ka sa inga loia a o mo kai e mo loia a fa mai ke si ko e fa ka mala ke o ele si loia si ngia le ye nge a le taliina ele fionga il famsino palangi strike out le tūlanga o le tangi a le ale pule rimoni a fina ia toi a pili ia le case lea ele ofia ile unga wal me mon ele ofia ile unga ia le sa fatu tai ele fionga te mai famsino sinia tela sa atoa sa anga ia au mai so finga ngalo alanga makua iti tai osa le tu ifisili ele fionga le famsino papalangi o le loia ali moni ia le fionga ngaftasi ia fui mono ainu se fo ainu a mai so fina ngalo asiaka e fai unga le ale keisi wo le pa po fa lu po kala ma ka kalongo inga le maka upunge kongi faf onga ko ki lava le se me a involve keisi ko nga fa unga fa penge ma ko le fo le ka kalongo le fo ko ale mai le fai unga le ale keisi mo le vanga ki al kaimi e fai lailanga langa le pili le mo le vanga ki a ma ko le fo ka kalongo le spo karama mo le vanga ki a le se me a nga ka winga le fai lainga o le singa me ka ki o le fai langa le o le pili le e fai o le kuai a o le ai mangi mafu anga ka nga lenga kuai nga faila wa or ke nga mo nga ele o ka inga le ba nga ba nga ngolua Ranga lungu len ko langa mai e fungele e keisi ole pilio se menga ke ele isang fam singonga ele o ianga fam singonga male ole woso pili le mea ele o sanga fam singonga ma ko li fam singonga fo le ba lo ia o le ma le ko a ele se fam singonga ali mongi male o fea la langi ngei i se mangaku fa ka wa so se si lava ma fa pe we fa singonga a leo ma ko ngo le a pili limong e la le pure ma kwa le ai ma se me la langi nge e so ye se anga va o se ma fa o ska ka ola i se me fa ka fa pe ye le la ele ngakala inga ke enga me ye luang ka sa inga loia a o mo kai e mo loia a fa mai ke si ko e fa ka mala ke o ele si loia si ngia le ye nge a ko e fa ka mala ke le ka penga ngo mengi ele se fa ka nga leo e funga nge e sau li monge suila ko ke le me ia fa le kongu va ya ka kier kom ka pe mala va le fa pele le ke si ko malanga mai ya se te mai ka pure sa wa ya ko nga foi mo sa va ngo le o fa ole o lo yesidi wa lo yesidi le fa ma lo ya le al palmia ya on fa le sa fa ale la va ole la va ko lo kwa ai kai saule ele kai sau ya Casey Harrison kongi fa fongi me le kaulia ele o se ka pule ka ngo kongole o fam si kong tama papai no o ke le fa ya tu ona a fa pe o ta fa tu lang o le ka ke kala ngole issue ka ke o kala ngo personal o le manino i o le fainga o fai unga fa masino papai
e le kai fia o so se whamasingo pai, uno, loke se issue, pe a whai e leanga, ma se le process. O Samoa, e fia ke le loke issue, ai ki hai mwhakuakuanga i le process. O e tau moma, e fia kusa wa, e vave i orfeo sofia whamasingo, loke le ango whali. Ai se i loke mua le mafua. Pe ai tango nge koe whamakala, vai fwe nao e le keisi lea. E le ofia inka lisi le pālangi. Po le ale ango whali o le koe apiti. E le fia inka lisi ai. Pau ale mea le identify mai ele whamasingo pālangi. O sao le proceso e whaia. Mai. Kasi ar vesili loa le pālangi. Oso pā. O le ufasa amonga e oso pā. E kusa lao i le tau te loile i ataua. Whakwe lau kala e sao kere lo palafu isi Samoa. A ele mawhainga e palafua pālangi leanga e black and white yor kula fongo e whao ngai pa pālangi. O ka kou Samoa karu mai le ungo isi whamsingo i ka wale black and white. Ua rainbows. Kusa wakau rainbows e rainbow le kali le lango e fruit cake le lango ka komi e kau whai. Or pālangi. Straightforward. O to e alu o to e wha ai le whaau tala ina le i ataua o le whaamasinonga le na umanei i le vā o le to ono lea ia walanga kele en kako whaia o le kangi ali mongi ma malongo, right? Yeah. Ai a kako wo i le written lenga au mai ai le wa mai le whaiunga kuskusia. The matter between the police and saulonga le lisi o ko le ai ma se ngo li mongi malongo o saulonga le mera le heading pauan mela e mai lango le vango ko ngofo yanga le la a fo nga isu ma o se inga ngo ko ya le lei i le fai ungo fam singo ngo ko ska kia me wala vale le heading nga ka mai the matter between the police versus sauro mare di sile la via mai la fionga pale mia fepulea I o lise o sem si vai ia o li o fatu malama longo winga a ko e ku se si ku e pau le vaenga me fai ngala ko pilinga the matter between the police longo winga le yanto e na o police fo e na o police fo la ko ki fai al melia Lela ia fesili fa alua le pe tangia mai na fesili ia le fa masingo. Ia fu mongo ai ngu. O ai o leo ia nga fa kanga melia. Wa ia fesili na le ato. Yeah. Na fa mai o ai la leo ia fa kanga authorizing le apidi. Fa fe kai e ui le fa kamala o kulo loia. Ala nga honest. Wa fe la it's a matter between enga ke pe roa e koe fo ia apidi e moronga raisingi. So, pa fe kai e ui le whaka. O te reiro por whakamala le o ke roa tū kai nā le whamsing. O ke reiro e le kakaunga a vele o pura whakamala. What do you think? Walanga tato woi mea sa walaki le whapea whamsing. Kwa le wanga e roi hari e ke vale hari e ke reiro ngi mea. No, o le uputu sao. Leanga, e ke avea se whakamala, pe ke avea so re mana manam. O feo me ia ka okoe. Langa e nana o whaiatu. E ngā o re kau wale, e o i le expose ai. Le tele o le lo ia re ka penga me ngi Samoa. Ngā le expose I o rona toua. Ia, kari mai Samoa. Ke le lopo se whakamala. Po o se le mala malama. Po o se ova fu i o makua whawhia poko alai loe maua e whamsing. Boy, in other words, o upunga kia li atua. Deep inside, e ongo whapea whamsing, pe ia o le test mai a ua lai kiki rea. Pe au so malama mai anga parafu ia kau whai mai. Ia o lau whasoan nai winga mtau pure le atu. I se si foi ko a siaka a kongu le lopenga longo e loia ya limongi ya le pule e le mawhaia ko inga me whapea. Ia a kongu au whapea. Se ka mo whai le kongi oi. Kusape Ia wana mai fai langa le kongi oi.
Agora ngor kamai le popoi fa penga e ar wa kinga ngai lo se ai fa auso mo mga kai fa se. I mean you could be right le atu. Ia, e paka ki kilo ki le makaupu ako, e renga ka lea isu i makaupu. E makaupu i ka pia renga kua, ia vai ka whaia whai ungon whamsingonga li kai whaia. O longo winga e whangange e whaingo fie lava ngai loa, e au ngoa marika kua kula fongo. A whaila ele isila fie, ele mwhainga loia nga sila ele koi ngā ba aile vai e kako. O longo winga lau o whai fone la wo fiwa whai aku e. Se le angan ka keiso le maro se fai, se kango e whai. Whakango whai le kono e. Ya, o le singai ku. E moni ele se lo fina ngata vi fai lunga fa mo le a Bernice le tato watale e si la fio loia la fio ngale ya ainu ule foi mo no se fo. Ya o se tangata fo ia wai longa I lona tu lai fo I defend le HRPP ma na client ia o tangata fo I tele ngā lue whatasi malanta mo le misio. A o le ala wa afia mai ia wa taata tele le tūlanga fo I le kongi mai al fesiti pa kongu ala saua o le ala ia e lua isu la popo mua wa levang expired le kai me ka wanga faile le apili ioi wai e kele ai nga mai within 12 days e te tauna within 12 working days o faila kongu se apili ia o isi e can be more than that e faila ole avaku o makua mamao I kua o pasi o expired ia ai avaku fo ia o kula fo ile avaku ele fa pe o ka penga mai official leo mato ai o sila me mali ele ato leo would never ever isa o ngangu fo ile over my dead body ele tai to e fetang o file o leo ko fa ni api la ko api leo o la ko pure o le pale mia o le bingiska o leo so la wa happy leo o proven e mamala ko kai ka uma O le mega o le ka mafofau iai. Pe whaafewhea o ngā whingau e loia se maka upu la ngā ke sila fia lelei. E kau ngā waku se whaakanganga I le ofiso leo. Mai ngā ke sila fia lelei le kelo whamsingonga o awai. O ia se loia singia. O ngā kamu whai mo mongo aku, ia li mongi e whai masui leo. Ai le se kangi ngā li mongi ngai momu. O ro mangaku sa kaunga whai se kangi fō li mongi. A whai umanga whai san kangi fō. Ai no ki e lunga o le. O kangi leo ele le whamsingonga le kurangi. Ia wale whai ngofiang whai ma. Ia. Pesidi po waku se whakanganga leo whai ngai mea. Ia kia wai pa whai o se loia. O whai ngofiang o loinga ngā mea. Li mongi le whai ka whai mea lea. La whenka whai e le se whakanganga leo ke sau whai ma sui no ka upule. Ia ai. O le si tupe aru mai maure o le ruru. Le ataua. O le la HRPP. O ko ianga o ko kuper ko ruru rea. O ko vai a kure karo mai ribong. O tau vai alanga e ono sa ora usau noanga. E ono ia wa e vai o isi kamai kiki o kuro wa. E la kiki o ingu o le liro sefu. Foi mon. E o que era casi le pasai o le leo o limon. I fefe isi lo ia. Va pe ale fai o ngai le que le ska ko mere le ngai. Marca isi furu a fele ngaru ngai fai longa. Ale ai que le sin ka ko mere le. Aro le va ko ai la ko lora ma fu mono ma le sunga loia. E ma le tu foi la le ata e para ma ai le para kala. E ale foi la wa wa ila wa makwa ila yar ka mo fai ale ko ngaro ya wa matua ifa wa tua ita wa tua fa masino palangi e wa fa masino ngora pidi wa fa ka mala kire oi e ke sa la o mai me le ka penga ko ma le ka penga le le ko fa pe mo palangi or ka wa vale Yo ke le no fu ai su sai ke lo ia la ko ye ko nga cases fa pengi. Wa ko nga me ka si le ia lo society. Il fa kamala o la koloia mar kilo fu nga le representing o le association na lo ia.
ingi mea whaakau waa whapea. Ia o kele noa, o kele lope pao ilalo ia rating so langa lo ia pele wa pe mo ngi usile fai rating sa ia kele lenga lai sa mo. Pe wa vele mele me kau a whainga o la se rating ai mo kanga pao ilalo. Te inga ni whaia le uke I lava le ta whaatanoanga pa wale le vaenga tatu producer na toi tau siaki fo le volume li a taua. Pe whain tau tutu I fwoi lunga. Ia ono ole e so tai mai nei to te le alai so lunga le lei. Ai pa ole mena toi siaki o le volume li a Godfather ma. Ia po. Ai ole tūle nā li a taua. E nana o whai atu. Se le o kere tu lo wana I lo ia. Langa o au ke me mika ya Samoa le atau o ke me mika a o ke manga o afsiri mai papa langi e ka ke karango o le pesta lai o Samoa e ma fain ka ko I o he o ke ri nga vale ka ko ro ia ala fo inga kai mi fo o tatu nga lue mo fo la fo sunga ya sauni o me uma po le a fo I le tu langa lai e le wana uma mai le a o ma admit le pa ai e tau ti tala no la wo lunga I ka ko ro ia la ngai ele ai a faila o ko inga si kaili lea o lea e umaku o aku whamasingo mai whafo aku keisi mai whafo ai expose I dua mako inga ka penga nga whapenge e aora matua a tau sila la le whatata la fonga ola re mai mau o kupe nga whaaruan mai mau kupe ia at the end of the day ele o rusi e se fo po le no fui mono se mea wala pe yanga ia ai ole tala a ave le wa ave ole matua le anga ma le low wall standing o ka pe nganga o keise sa lo ia Samoa nga afia ko I fuole mga inisi fo yoro ole leilava ia le tūlanga o la tu tapenanga to fo I mai la tala le ate o mantuina mana tua mai fo yore ole keisi famasino lava lea le sa faia le ruling o le apili e toi rupi. Ai le winga o tala tatu woi mea sa sao. A o ke la monga, o wha peri mo. O le o fai le ruling ale palangi lea, e le koe lo ke a are fai ungo wha ole pa election. Whamasi nonga fo I o tang, o whatosi, ke lo wha peri ma fo rimo. O kamaka ko le e ta pipi ko kani. Wai vai ngai ai na kuai nga ave nga apili ai fua ngi fa ma vo fa tu so te la longa le apili le ngi na kopeli mongi nga ua sa inga usa nga usor ka maro ka kopi inga ua sa le ruling ar keisi por fa masino ia wale fa agua wina male la ua ona pe ale fa masino le afo ia o inga ma fa ka maro fa pe ai ko inga ka ko inga le a fui bongo se o sore mea na ke ve ko le HPP sko are o so ele nga ko mai masias ai ka varia ko mai lo ya asia mo le fionga nga fantasia fui mo no se foi so le o so porque mira ngi e mo ki ngora o I meri ia fui mo se fon fa pia me ale mo fa ko ai le umaro so vale mo fie pouco e mo tino di ate wala o fai mo kwa fai ele ko ke ai ngu wala nga ele ka vale ia la ka vale ia se fo Eoi, langa lua news le mele la rola. E mo ki ngoro va pese. Me ale o fa ko ai le ma fa ilo fia poco. Lo popo. E fa ya ko ale mea. Ele HRPP ka maro. Ai wa yo so ma o mea ngi le do fa ile wangi. Wa. Ya la wala mai malo van. Le la wale mua oi. Are ufa sanga mai mare fa masingo ya kia. Ai wo ka vale ala ulo ya. Se mea ai ke kago ye ka vale ya mea. Ya, ke roi. Ore fautuanga mo si tau to urupo ole.
o le whaukuanga le leia. Koe kau mawhaikasi ai le rua whakaukonga ma se. O le option le leia na ia au whatatari e risu su e ngole o le hit and run. O le lifo e whaile la o le lifo e whaile la whatautonga i luma whaatuspa ia. Samuel, le atau. Samuel e kau whaila ka kong whakuspa ia. A kako e fo i walanga o kele o kami fo ile le sa whapea. A halu ngem ka upu ai ke iwa ai ke whakanga le whangange le pilia le ala e pule. O se vaenga ka ua fo ile o le a mwhai e on kako o loa bamenga o le susuenga o le mali o kuau. Ai morsita fia fo ile le akungu. O le whainga o ka upu le mali o kuau. E le o ku mamainga mai le o whaangaloinga. Masalo a fufu ke po se mea le lua vai koru lawa e susuenga ke mingei kusai ma kako sources wa moa mai. O rongo winga e le o ku mamainga mka upu nga ingo kusape desi mka upu e whaia ni mele. O lo wha awau pēr le mka upu lea o le mali o kua au le hit and run. Oioi. E nana ufa yatu. Tai o le usau le ruling langa ia tea. E pea o ka pese pea le ataua. O ke le loa po le arma fauranga unga waili mongi e whaalolo i pere case le i le conspiracy. Knowing o la o umanga lau le unga. Se i vanga na e matua fefe so e sa o le hit and run. Le la uta to va ia to le wa mai le ruling le kaudia ia mea. E oi. O le process ma le wala le whakingo ai. E makua ke i le local famsing. E leo apilia ba ye leo ale woso le ile apili. A o langa fo ilo ia. So, o le wing or famtala. Ko a mai lo finga ngalo. Wa tala le vatu mori mongi ko a mai lo finga ngalo mafakia. Ai sauno e su el hit and run. Sauno e su el hit and run. Walanga a su el hit and run le ato. Oka se kanga mea koe langa mai lumu. E koe langa mai po fea kongu war kai mi le aranga yei lo wakali i le RTA. Le anga koe sa wel whakaanga o au wala lea. Ma mea uma. Ngai, uso, iyo esu uma ai se a ua vave whaka i le ngā au wala. I le ngei kai mi au su. O fea lau lenkusa. E iai sa lenkusa. O fea o iai. O fea mori mau e whamai wa kipi ka avali. Fea le Jesus nampa le whamai ngā sui. Fea reko, ola. Ia wha ngā solo mai. E sa o ieiso wakari e fō mai. E ieiso wako o lua e fō mai. E iengi la ofu mai. E iengi o la ofu wha fō mai. E ia, ola. Koe avaku sa muelu. Wha sa vali lungo le fale. O fea kongu nga sa uele lua ka avali. Fea o fasike puia nga e la ai lunga. O fea nga e kau ue lunga. E fesili po ai onga le langusa lai ka ku mai lalo. A o fea nga kali mai ka nga kali e ki wharongo ku le leo. Ai ku mai lunga e le eisi ofu. Fo ile i lunga. E fulfurua le whakawhaka. Ka le pea. E mwhainga e le whaasingo. Anai whai ofu ri mongi. Whaasingo kongu po fea o kingo i hei pea. Maa. E ataua. O le su e nganga hit and run. O le su e nganga. Ewe. O malang ia. Whaasava e whai mea uma. Whea le poku lea. Langa lai muri ka ia whakarangonga runga tau te iai. O whea le merenga sa wairua whai rua ranga aisa. O whea le konga sa whai mai aili mongi. Whea le lima ngai whai ako kui. E makua o mea ia. O mea ia su e ma. O le whesiri la iari mongi. Nga su e ngi mea whapea i le kou keisi le nga whai mo. E eise mea. Le ai lava ma se mea. Wa le wo fai atua le tala lea. Pea nga ka fai aku pea lau pea. E makua thorough and details. Le su e ngor maka upu lea. Ioi. E makua su e. E na le tate fai atu. Ai nga ave sau se furu afe po le iwa afe le ka ua. E o oi kai ni fo si vai. Ale ua le ai wa le mai mo la ro langi fa ni fo au si vai. O le o mai mo la ro langi
O iai la se mea o se se ai. O le fesili nga. O iai la se mea o se se ai. Ia. Ke Ia. te anga ngā sa asiaka mai o ngā mea o maare ka whakari ai. Ka whakari lei. Wa ke msaro ka vare po o sui whanua whakolu lai senge. Ia o kere renga rea, kere anga ngā sa rea sau asi ka whakari pia. Ki ka whakari pia sei.